سلام تخطاتلتنا إز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومون كم وترو بعلا قداس النزلوم زيناتاتنا عالم فتشنا نابخاتكم كنا بلومينا نجم عالمنا أبزوان زبز حق زي أبزي من قراشان معربة وعالم زقبر زلو مكرخار كوينات مفتات كمو نابكال معازن كخيز غير كونتات بسفحيو نوعينة إدارة زي بسفحيو تنتناز وهابلو زلون قلعتنا عالم صحيف زلون يبرق استماع مستزلون أيني كلراوي ريسكن كالن دميركا زقبو مخانير داكايو لو من تاكن رينا بزي أما خارنا دونالد ترامب مجلس إيه بالله بزعبا زوكيناتي ناي ناشنال سيكوريتي أدفايزر ناتو سلازي مرقت ناتو انتاي كون كم زغل حدا ملكتي بالله كنبل نغلينا كمو راشا نسلستا أقدستا نزن هقرات أوروبا نتن عبيت زبالة صنع زخنة متن قطع أم حلالي فخمزة اللي يزربالو وتهدروا عقمنا تنون بعلم كجل سوا خلوك نسمع كم فتنينا ومن بلنا عبيتي وتهدروا كيلاتات نيتي نا أمريكا نكالن تزاربو كنركن فتنينا سامودا تامساي صنعوا لايك جبروا سبورت جبروا مجمع رياجن بزي أبز كرابا زقات أمزبلو زلون نسمع. Russia says it shot down 34 Ukrainian drones in an overnight attack, mostly on the Kursk region. Moscow says its forces destroyed Ukrainian military equipment, including tanks and fighter jets. And Kyiv says its troops have repelled Russian attempts to break through its defenses. Asim Beg is joining us now from Kyiv to tell us more of the official reaction to these developments. Where you are. أبتي كينات ناي كورسك زبحال زلو أوشت راشا زقبر زلو برتع زخونة مدقعتي بتدقاقامون يوكرين بدرونات يكون بتعبيت مثال نيروبا ناي على دنجليز أمريكا تتكلمون أبتبوتات مدقعتي في تسمو خمزلون أبتبوتات غزازيرو مزلو دما كبيد وتر خمزلو أنا راشا مدقعتي بتدقاقامي في التنو خمزلون توم يوكرين دما نزابوتازيا ساب دونالد ترامب زمت كن حزال لنا زبل لعما حزام سلو زلو اتبوتاتي فلاش بوينت ويون تصالي برتو زغونو كويناز كادلو زلو خال بوتا كوينات كادي لما مالتا يكون انت بوتاتي زياده ولا حتى يوهابو زلو بوتاي Well, so far, Kyiv hasn't given any specifics about how many drones it fired towards Russian positions. But what we do know is from the Russians saying that 37 or 34 drones were fired, 27 in the Kursk region, and Russia claims that they intercepted them. They also claim that they've hit Ukrainian positions. But the Kursk is the region where Ukrainian troops mounted an incursion back in August and have occupied territory in Russia. But the reality is... كباب سلاسان شوعتن درونات بدكعت درونات ناي يوكرين تقايتو خمس نبرة راشا دما انترسبت كم زجبرتهم ويون كم زم كانتهم إن أنا رزلنا يوكرين ببزحي درونات بدكعت كم تجبر راشا وتجبر إندياجن يوكرين ون تدقق عمي زود كملوا تكتيك متلو تناي درون تكنولوجي الذي تي عودو كينات كل عين التكنولوجيا زلوا نديو مبزحت زيجن تناي يوكرين عود كم زي كوني مزنقر بزولا يفتنون تلو كم تزدلي وطلو مني مغنياتو معارتنا راشا زمتاتن اير ديفنس سيستم سلازي بلوم راشا دما كام نوح صراحة لي اير ديفنس سيستم سلازلو من تدرونات ممكن كتب له تخلع سو بحفشا تكوينات من يوكرين قللت يوم ابزوان زي قال كتب له ما يتخليها حيلهم سلا تداخل من برعزيهم برتعات توقعت مخانم تدقاقامي زحبر بتقين بتي ابتكورس كنت مفتاتنا كلت يوم وقنات ابزل على درجة ابزلو ولو أمريكا دما دارجاني مودا تاكتيك ناتا تتقام الله أبزلا جزي كم عبنت زي ناي فنجي كسا فنجي درجان خد تقامو أبزو سنول زلو انتاي قاون تكونتات نزان تريفان زلوها كبابي حمسان قلم عالتاتون كتسأني احتخل دي يوكرين زبل زربا أزاربي زخون زلو ياس كتسأني احتخل تخونيا تحتقن دونالد ترامب متى يخنا تعودوا كينات نابي جالس يغيروا يخون بتخكل كي نكغيروا ما نزو كينات زنك فتحوا عقم كل ودي ودلونات كل ودي دقف كل ودي كرينا زي مالت دونالد ترامب بزح مبتعات ياتي زلو بزعبا كل نجار بزح نجار كتكبر يخل خوني بزعبا كتبا بزعبا قال بزعبا كينات كون كله جن بفلا تنا إسرائيل ولا حنت قبل خمسة كون فلوتن ديو أبزنا يوكرين جن completely تقبلوا مخاني دي زارب زلو كنريو خلنا ناقل اتوم نسوز مرصوم زلو سبات exactly كمناتو مرقص زلو اي مثلا كنريو بيناقل سنين Ukrainian troops only hold 40% of the territory that they did in Kursk. They've gone from 1,376 square kilometers to around 800
square kilometers, and Russian forces are gaining positions and gaining ground. According to the General Staff, Ukrainian General Staff, Russia has deployed around 59,000 troops in the Kursk region in an attempt to take that territory back. Now, we don't know how many Ukrainian troops have died in this incursion. Ukraine doesn't really give out those figures, but what we can tell you is, even according to the Ukrainians' official account, that they have lost ground to Russian forces. And Assad, what can you tell us about سنتايم زول زلو يوكرين أبتبطاتي تسعر كم زلات عزات زنبرت مريت ناقود لي خيط كم زلو إكزاكت كندي سراويت كم زمتي أي فلتني جن بتي alternative media زبوه حبريتا كترخل لغا يوكرين بزح كم زخسرت أبتبطاتي يردع كوني سلم تاي كم خقاتم كم زخاله زردع كم مغنيات الله انتهيت مغنيات الكلمة أبقى على بوتا دفاع عدي سرحلو بوتا خيدم يمزواجو زلو أب أيرد ما تقبلتنا أيرد ما يبلو مثل ذي راشا نميسايلاتن اير سوبريوريتين سلازلوا بمعدو ان تخوني ابتبوتا كيمصات بزح حدغا كتور دلهم كم تخلير داكا زي ابتبوتاتي يوكرين بزح سراويت كم زخسرتن ايفن توم دغفتا ميدياتات كم زبلو جيجا كالكوليشنز تغبرن جيجا استراتيجي كم زنبرن نتي ابتقد جنبارات ناي مبراق يوكرين زلو ابو كغبرو زقلو زنبرو حيني كابو وسيدم نبكال سلزبتن وبكل منقدي سعرتن موتن وتكاثن دخلاتهم بعلم جيجا كالكوليشن جيروم يمزولوا تزي كونتات زي بتحد وجن كريه خلنا اتي كوينات جن امونغو يوكرين راشان تراي زبلاكا كل غزي تي حق خزارب زي داليو كونتات كلاتهم هاجرات اوروبا مس امريكا كندا جابان كلاتهم توم ابتنيتو زلو وي ون امريكا مشارختي قلب عابي قلب نيشتي قلب برات قلب جنزب كلها تساتيفات زلات ስለዚህ ኩናት እዚ ሰራዊትና ዩክሬን ተጠቂሞም ኩሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኔቶ ናይ ካልእ ሃገራትን ቁጠባት ሓዋዊሱ ዝግበር ዘሎ እምበር ዩክሬን በይና ክንዲዚ ምስ ራሽያ ከዋግእ ዝኽእል ዓቕሚ ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ነይሩ እዚ ኩሉ ገይሮም ከለዉ እውን ክሰልጦም ዘይምኻሉ ድማ እቲ ዝኸበደ ኮይንዎም ዘሎ ንዓታቶም ንሱ እዩ ንቐፅል Russia has issued stark warnings to France, the United Kingdom, and other Western allies over their support for Ukraine's missile strikes on Russian territory. Russian permanent representative to Vienna-based international organizations, Mikhail Ulyanov, said the nations will have to pay for, enabling Ukraine to target Russian sites using high-precision weapons. So, ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ ዘረባ ራሽያ ነዚን ሃገራት ንዩክሬን ዘዕጥቃ ዘለዋ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዓበይቲ ኣፅዋራት ወሲደን ናብ ውሽጢ ራሽያ ንክሃርማ ኣፍቂደን ዘለዋ እንታይ ግብረ መልሲ ክትወስደለን ትኸውን ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ዝዝረብ ዘሎ ኢቨን ኣብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ኣዛራቢ ቴማ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ሚድያ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ እዚ መራሒ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ነታ ዩኬ ትበሃል ኣብ ዘይትደልዮን ኣብ ዘየድልያን ኣብ ዘየዋፅኣን ሓደጋ ናይ ኩናት ይእትይዋ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዳስ ትሩ ድሮ ሓደ ሓድሽ ምርጫ ክግበረና ኣሎ 3-4 ወርሒ ዘይገበረ መራሒ እቲ ህዝቢ ዓዲ እንግሊዝ በዚ ክንቅፅል ስለዘይንኽእል ሓድሽ ምርጫ ይግበረና ዝብል ድምፂ ጀሚሮም ከም ዘለዎ ከምዚ ፔቲሽን ጀሚሮም ከም ዘለውን ልዕሊ ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓታት ከምዚ ይገበር ኢሎም ነቲ ፔቲሽን ከም ዝተቐበልዎ ስለዚ ዳርጋ ኢሎን ማስክ እውን ሼር ገይርዎ ነይሩ ነዚ ኪር ስታርመር ዝመርሖ ዘሎ ሌበር ፓርቲ ከም ብሓድሽ ምርጫ ይገበረና ብከምዚ ክንቅፅል ኣይንኽእልና እናበለ እቲ ህዝቢ ዓዲ እንግሊዝ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ ሓቆም እዮም ከዓ ምክንያቱ እዚ መራሒ እዚ ብፍፁም ናይ ዓዲ እንግሊዝ ረብሓ ወይ እውን ናይ ካልእ ብጀካ ኩናት ካልእ ቋንቋ ዘለዎ ኣይኮነን መቲንከ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዮም ኣምፂኦሞ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣተኩሮ ናቱ ኣብቲ ኩናት ናይ ዩክሬን እምበር ነቲ ዘለዎ ሽግራት ክፈትሕ ዝኽእል ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ራሽያ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትቦም ትኸውን ዝብል ድማ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ Ulyanov told Al Mayadeen television that France and the United Kingdom have decided to help Ukraine with the use of high-precision missiles, and they will have to pay for that. The tension escalated after Russian President Vladimir Putin accused the US and NATO allies of provoking conflict by approving the use of long-range weapons. Following these approvals, Russian military sites in the Kursk and Bryansk regions were hit by US and British-supplied missiles, prompting Russia to retaliate. Putin confirmed that Russia had deployed እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ምትእትታዋት ራሽያ ሸለል ክትብሎ ከም ዘይኮነትን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትብያ ብርግፅ ብሕጂ ክረአ እዚ ሕጂ ዝተጠቀምሉ እዚ ኦርሽኒክ ዝብልዎ ዘሎ ሓድሽ ሚሳይል ድማ ብርግፅ ነቶም ኤውሮፓውያን ንመቕፅዒ እውን ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ኣዝዩ ቅልጡፍ
علاماتاتو دما بسفيو كارم زغل destructive capability ناتو حيال زغونه كم دما mid range سل زغونه دما نفسه نيروبا إلى ديزاين زقبرتو راشا مخاني زنقر زلو كابتم continental أمريكا تارجت زقبر مسائلات كم زي كونه تقع من البات أبزوان زتي مسائلات ناي راشا تدقيمهم يوكرين زقبرو زلو كندو زعكل أنوات هيوردونا لو ويون حدا جنيا علاماتات هيرمونا لو سلزي بس زلو كنتات نتكوينات نابكال معزون كغيرو الراشاون تبيت كم زغونه فلوتيو انتخونه እቲ ኦፕሽን የርእዎም ኣለዉ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኾኑ ምንታይ ዕላማ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህብ ከም ዝኾነ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝነግርዎም ዘለዉ በንጻሩ ኤሮጳ ምዛ ኣፅዋራት እዚ ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎም ድየብሎምን ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ከርእየኩም እየ ፀኒሖም ለንቀነ ሓደ ዓብዪ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ እዚ ኸማ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ሒዞም እዮም ክንዲ ዝጠራርዕ ዝብሉ ዘለዉ ክትግረሙ ኢኹም መጀመርያ ግን ኣብዚኣ ንሕለፍ Now, as Florida Congressman and incoming National Security Advisor Mike Waltz, he's the first combat decorated Green Beret ever elected to Congress. Congratulations, sir, on your new appointment. National Security Advisor is a tremendous job. It's going to see you working every single day. Just እዚ ንሪኦ ዘለና ማይክል ዎልትስ በሃል ዶናልድ ትራምፕ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ገይሩ መሪፅዎ ዘሎ እዩ እንታይ ማለት እዚ ዳርጋ ነቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይቲ ሃገር ኣብዚ ዘበነ ባይደን ኮይና ክንሪኦ ከለና ነቲ ሃገር ዘመሓድራ ዘሎ እቲ ጃክ ሰሊቫን ዝበሃል እዩ እቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ኦፍኮርስ ክንዱ ስልጣን ክህልዎ እዩ እዚ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነገር ባዕሉ ዝኣቱን ባዕሉ ክውስን ዝደልን ካልኦት ዋላ እቶም ዝገብሮም ዘሎ ሰባት ልዕልዩ ደይቦም ክውስኑ ዝኽእሉ ዘይኮኑስ ንሱ ዝበሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዮም እቶም ዴሞክራት ዝኸሱ ዘለዉ ኩሎም ዝመርፆም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፍቓድ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ወፃኢ ክኸዱ ዘይክእሉ መራሕቲዮም እዮም ዝበሃሉ ግን እቲ መርገፂታት ናቶም ግን ክሳዕ ክንደይ ናብ ኩናት ዝዘበለ ምዃኑ ክሰምዖ ኢኹም ሕጂ down the hall, maybe 100 feet or so from the commander-in-chief. So let's go ahead and dive right into foreign policy, the big topics of the day. President Biden, as you know, this week approved Ukraine's use of U.S.-made long-range missiles in Russia, which they immediately deployed. Russia then responded by using a new kind of experimental ballistic missile with multiple warheads. Take a listen to the Pentagon. This was a new type of lethal capability that was employed on the battlefield. So that's certainly of concern to us. The modern air defense. So, the Pentagon Minister ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ድምፂ እዩ እቲ ብዛዕባ እቲ ዝተገብረ ሓድሽ ሚሳይል ናይ ራሽያ ክዛረቡ ከለዉ ሓያል ኬፓቢሊቲ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ምዃኑን እዚ ድማ ኮንሰርን እዩ ንኣሜሪካ ኦፍኮርስ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣፅዋር ኣሜሪካ ከምዘይብላ ኣብቲ ናታ ኣርሰናል ወይ እውን ኣብቲ ናታ ድርዒ ከምዘይብላን ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት ንክትገብር ብዙሕ ኣይ ከምዘይከኣለት እዩ ዝንገር ዘሎ የብላን ማለት ኣይኮነን ግን ብሰንኪ እቲ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ዘሎ ግሕምጥና እቶም ኮርፖሬሽንስ ነገራት ኣመና ስለ ዘብዝሕዎ እቲ ገንዘብ ዝወፅእ ዘሎ ዳርጋ ንሓድሽ ነገር ከም ዘይፍትኑ ነቲ ዘለዎ ንሜይንቴን ንምግባር ጥራይ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝወፅእ ቅድሚ ክንደይ ግዜ ሓንቲ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ እቲ 800 850 ቢልዮን ዝብልዎ ውፅኢቱ ውሑድ ምዃኑ ምክንያቱ ናይቲ ዘለዎም ነፈርቲ ድዩ ናይቲ ገለመለ ድዩ ናይቲ ገለመለ ሰርቪሲንግ ናቶም ጥራይ መዓት ገንዘብ ከም ዝወስዱሎምን ኣብ ልዕሊኡ ደሞዝ ናይ ሰራዊት ናይቶም ወታደራትን ገለመለ ምሰወሰኽ ካሉ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘይብሎም ሓድሽ ነገር ኢንቨስት ንክገብሩ እቲ ንብረት ድማ ብኣዝዩ ክቡር ዋጋ ከም ዝገዝዎን ስለዚ ጨረታ ስለ ዘይብሎም ናይ ብሓቂ ኣብቲ ታሽሙ ተሃስዮም ከም ዘለዉ ዝገልፅ ሪፖርት ርኢና ነርና ኢላን ማስክን እቲ ቬቬክን ድማ ነዚ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ እውን በቲ ናይ መንግስቲ ኤፊሽንሲ ወይ እውን ቅርፅውነት ናይ መንግስቲ ንምርግጋፅ ኢሎም ዘቑምዎ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ቡ ገይሮም ክርእይዎ ከም ዘለዎም ይዝረብ ኣሎ ብሰፊሑ ብሕጂ ክረአ ብሓፈሻ እቲ ወታደራዊ ዝላ ናይ ቻይና ከምኡ ናይ ራሽያ ኣሜሪካ ቀደም ዳያ ገፊሕ ጋብ ስለ ዝነበረ እምበር ኣብዚ ቀረባ እዋናት ዝገበረቶ ፍሉይ ዝላ ከምዘየለ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ምናልባት ነቲ ዘለዎም ዓቕምታትን ትርውትነት ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዙሕ ኣፅዋራት ካብቲ መኻዚኖ ናቶም ንእስራኤልን ዩክራይንን ስለ ዝሃቡ ንዑ ድማ ብመንፅር ክትክእዎ ስለ ዘይከኣሉ እውን መኻዚኖ እቲ ናይ ኣፅዋር ናቶም እውን ጥራይ ተሪፉ ከም ዘሎ ብዙሓት ወታደራዊ ኪላታት ናቶም ኣብዚ ክዛረቡ ኣምፅኢልኩም ኣለዉ So that's certainly of concern to us. The modern air defense systems in the world and the anti-missile defenses created by the Americans in Europe do not intercept such missiles. Congressman, was this a good move by the Biden team this week, and how concerned are you about this new Russian weapon on the battlefield? So, እንታይ ኢሉ ፑቲን ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ክቆፃፀሮን ክከላኸሎ ዘይክእል ምዃኑ ድሕሪ ምግላፅ ብምቕፃል እዚ ሕጂ ባይደን ወሲንዎ ዘሎን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ መድረኽን ከመይ ትርዮ ትብለላ እዚ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዓብዪ ስልጣን ክህልዎ ዝኾነ እዩ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ንስማዕዮ መልሲ ናቱ ትዕዝብትናትና ድማ ንውሰድ
Well, thanks, Jillian. Thanks for having me on. Look, this is a clear escalation, and the concern has been, where is this escalation going? This was in response to, in large part, to North Korea sending troops. We've now responded by allowing these strikes deeper into Russia. I want to be clear that they are hitting things like supply depots and airfields and pushing the Russian offensive back. They're not going all the way to Moscow or St. Petersburg, but where is all of this escalation going? Now, South Korea is talking about somehow getting involved, and President Trump has been very clear about the need to end this conflict. And so what we're need to be discussing is who's at that table, whether it's an agreement. So ከም ንሪኦ ዘለና ካብተን ቀዳሞት ቃላት ናቱ ጥራይ ብምስማዕ ኤግዛክትሊ ከም ዶናልድ ትራምፕ ከም ዘይኮነ መረዳእታ ወሲድና ኣለና እቲ ኩናት ልክዕ ምስቲ ናይ ኩናት ረብሓ ዘለዎም ካብኣቶም ምዃኑ ካብቲ ዘረብዎ ትርዳእ ማለት እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት እዚ ጠጠው ከብሎ ከም ዝደሊ ንርኢ ኣለና ግን እቲ ኣሜሪካ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ ግን ካብ ዜሮ ተበጊሳ ኣይኮነትን ጌራቶ ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራዊት ስለ ዝኣተወ እዩ ከምኡ እውን እዚ ኣፍቂድና ኣሎም ዘለና ሓድሽ ኣፅዋራት ንውሽጢ ራሽያ ንሞስኮ ወይ እውን ሰንት ፔተርስበርግ ናይ ራሽያ ከተማታት ንምህራም ዘይኮነት ኣብቲ ከባቢ ዩክሬን ዘሎ ወታደራዊ መደበራት ኢና ጌርና ዘለና ስለዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ዳውን ፕሌይ ይገብር ኣሎ ኤግዛክትሊ እዚ ኻንታዩ ከምዚኣ እናበልዮም ነታ ኩናት ኣብ ከምዚሎም ደረጃ ብፅሖሞ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ዘበኑ ዝገበሮም ሰባት ኮምፕሊትሊ ከም ዝተፃወትሉ እዩ ዝንገር ኩሎም እቶም ናይ ምክልኻል ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ዝገበሮም እንትርፈ ውግእን ዕግርግርን ድሌታት ክገብሩ ከም ዘይክእሉ መምስ ፈለጠ ድማ ክሰጎም ሓድሽ ንክገብር ድማ ኣብቲ ሰነት ሂሪንግ ገለመለ ክገብሩ ክንደይ ግዜ ቀቲሎምሉ ከምቲ ዝድለ ስራሕ ከም ዘይሰርሐ ዝንገር ሕጂ ብእዋኑ ኩሉ ወዲኡ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እንተኾነ ሕጂ እውን ከሽክዕዎ ዝኽእሉ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብነት እዚ መርገፂታት ናይ ዶናልድ ትራምፕን ንሱ ዝብሎ ዘሎን ፍልልይ ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና እዚ ነቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኮምፕሊትሊ ጌጋ እዩ ዝብል ሰብ ኣይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኮምፕሊትሊ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል እዩ በዚ ሕጂ ዝኽዮ ዘሎ ግን እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዘይክእል ኩሉ ሰብ ይትፈልጥ ስለዚ ድሮ ኣብቲ ባይቶ ኣብቲ ካቢነ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ዝሓለፈ ከይፃወትሉ ብዙሕ ስግኣት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ እንተኾነ ሰላም ክመፅእ ኢና ንደሊ ንሕና በቲ ኮይኑ በቲ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ግን ኣይ ቲንክ ራሽያ ወይ እውን ፑቲን ካብዚኣቶም መራሕቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቃት መፂኦም ነቲ ኩናት ክውድእሉ ይፅበ የለን እንተዳ ብሓይሊ ክራሽ ክገብሮም እዩ ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ክኣምን ዝኽእል ሰብ ኮይና ይስማዓንን ኣብዚ እዋን እዚ ንኣሜሪካ ኣሚንካ መን መፅኡ ትራምፕ ድዩ መፅኡ ገለገለ ካብኣቶም ይሓይሽ ይኸውን ግን ንኣሜሪካ ኣሚንካ ኢትካት ኣሜሪካ ትፅበየሉ ዘበን ወይ ግዜ ከም ዘየለ ምርዳእ የድሊ ማለት An armistice, how to get both sides to the table, and then what's the framework of a deal. And that's what we'll be working with this administration until January and then beyond. And I also want to be clear on one thing, Jillian. Jake Sullivan and I have had discussions. We've met. For our adversaries out there that think this is a time of opportunity, that they can play one administration off the other, they're wrong. And we are hand in glove. We are one team with the United States in this transition. That is good to hear, certainly. Exactly. እንታይ ብላ ኣሎ ምስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ጆ ባይደን security national security advisor ዘሎ ጃክ ሰለቫን ብሓደ ኮይና ንሰርሕ ዘለና ነቶም ፀላትና ዝተፈላለና ኢና ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ኢድን ጓንትን ናይ ዝብል ዘሎ መብዛሕቲ ሰብ ሓደ ፓርቲ ከም ዘለዎ ኣብ ኣሜሪካ በዚ ዝገልጽ ኣብቲ ስልጣን ምስ መፁ ተመሳሳሊ ዕላማ ብፍላይ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ናብቲ ውግእ ክኸዱ ከለዉ ኣብቲ ግዜ ምርጫ እንታይ እዮም ዝገብሩ ሓደ ዓብዪ ድራማ እዮም ዝፈጥሩ ሪፐብሊካንን ዲሞክራትስን ብፍጹም ዘይራኸቡ እዮም ዝመስሉ ፖሊስ ናቶም ኮምፕሊትሊ ነናሓት ሕዱድ ጥቃጥቃ ዘይኮነ ገይሮም እዮም ክገልፅዎ ዝፍትኑ ምስ ተመረፁ ኸ ሓደ እዮም that's why ዩኒ ፓርቲ ዝበሃል ሓደ ፓርቲ ዘለዎ እቲ ሃገር ዝበሃል ብኸምኡ እዩ ምስ ተመረፁ ዝፈላለየ ዕላማ የብሎምን ዝፈላለየ ፖሊሲ የብሎምን ኤግዛክትሊ እዚ ሕጂ ዝብሎ ፀንሖ ካብቲ ምስ ጃክ ሰለቫን ብሓደ ኢና ንሰርሕ ዘለና ንጆ ባይደንን እቲ ዘለዎ መርሕነት ናቱን ገዲፍ እቲ ህዝቢ ንዶናልድ ትራምፕ ክመርፅ ከሎ ነቲ ናይ ጆ ባይደን ስትራቴጂ ንክቕፅለሎም ኢሎም ኣይኮኑን ነቲ ጆ ባይደንን ምምሕዳሩ ዝቆዶ ዘሎ ኮምፕሊትሊ ገዲፉ ካደ መንገዲ ከምቲ መብፃዕ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎም ናብኡ ንክኸይዱ መሪፆሞ ምስ ተመረፁ እንታይ ገብሩ ኤግዛክትሊ ስለዚ እቲ መብፃዕታት ናይ ዲሞክራሲ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኤግዛክትሊ ከምዚ ነሪና እቶም ኮንሰርቫቲቭስ ሪሺ ሱናክ ገለ ነይሮም በቃ እቲ ሌበር ክመፁ ከሎ ነዚ ኣካይዳናቶም ክንቅይሮ ኢና ብላብላ ኢሉ ካብኦም ይገዱ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ብድሕሪት ዝተታሓዘ ምዃኑ እቶም ሰብ ገንዘብ ሒዞም እዮም
ሰብ ገንዘብ ዝደልይዎ ዳ እምበር እቶም ኣብ ግዜ ምርጫ ዝዶ ይብልኻ ሕጂ ሶሪ ዶናልድ ትራምፕ ገና ኣብ ስልጣን ከይመፅእ ከሎ ፍርዲ ክባ ይደልን እየ እቶም ኣብ ቲም ናቱ ዝኣትዉ ዘለዉ ግን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዝነበሮ ክኸዱ ዝኽእሉ ይኮን ከምቲ ናቱ ኣረኣያ ዘለዎም ኣይኮኑን ሓደ ኣብ ስልጣን ምስ መፁ እንታይ ክገብሩ እዮም ካብ ሕጂ ክንሪኦ ኢና ግን ካብቲ ዘረባ ናቱ ክንሰምዖ ከለና ካብቲኣቶም ዝፍለ ፖሊሲ ክህልዎ እዩ ክትብል ከቢድ እዩ ነዚ ነዚ ምምራፆ ኦልሬዲ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ብዙሕ ነቐፌታ የጋጥሞ ብዙሕ ነቐፌታ እዚኣቶም ናይ ውግእ መጋበርያ ዝኾኑ ሰባት ከመይ ገይሩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኣምፅዎም ኦፍኮርስ ዶናልድ ትራምፕ ገንዘብ ዝኸፈልዎ ሰባት ነይሮም እዚ ናቶም ውዕል ከተግብር ክንምንታይ ቅድሚ እቲ ምርጫ ይዓፍር ነይሩ ኣብ መወዳእታ ነቶም ገንዘብ ዝኸፈልዎ ድሌታቶም ክገብር እዩ እዚ ገንዘብ ድማ ቢልዮነራትን ኮርፖሬሽናትን እዮም ዝኸፍልዎ ነይሮም ናቶም ድሌታት ክትግበር ድማ ግድ The President Biden also seemed to reverse one of his own policies this week when he authorized Ukraine to use anti-personnel landmines in the ongoing ground war. He is getting fierce pushback now from human rights groups who are saying these landmines are now going to lie in wait to kill and maim civilians for years to come. Take a look at this from Amnesty International. One of their top officials says it is devastating and frankly shocking that President Biden made such a consequential ኣብ ልዕሊ እቲ ከበድቲ ኣፅዋራት ክጥቀሙ ንዩክሬን ዘኣፍቂድሎም ንብል ዘለና ካብ ወፃኢ እውን ሓደ ስጉምቲ ገይሩ ነይሩ ጆ ባይደን ፈንጂ ንሰባት ነቶም ወታደራት ናይ ራሻ ቦታታት እናተቆፃፀሩ ዝኸዱ ዘለዉ ፈንጂ ብሕጊ ናይ ኢንተርናሽናል ሎ ወይ እውን ገለሲ ክልከል ዝግብኦ ተባሂሉ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ስልጣን ክጅምር ከሎ እዛ ኣፅዋራት ዝትጥቀም ሃገር ክንእግዳ ኣለና እናበለ ደፈራሪ ዝነበረ ንባዕሉ ነታ ኣፅዋራት ይጥቀመሎም ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ዝብልዎ ኣብቲ ዋንቲ ንረብሖም ስለ ዘገልግል ጥራይ እዩ ጊዜ ምስ ተቐየረ ረብሖም ክቕየር ከሎ ፀገም የብሎም ዓለም ለኻዊ ሕጊ ገለመለ ዝበሃል ምሶም ኣይሰርሕን እዚ ከዓ ንፁር እዩ ብኣሜሪካ ከምዚ ካልእ ዓለም እዩ ኣሜሪካ ዶ ገሎ ዶ ይብል እምበር ኣሜሪካ መርገፂ ናቶም ንክቕይሩ ወላ ሓንቲ ፅክፍታ የብሎም ወላ ጥርጥር የብሎም and dangerous decision just before his public service legacy is sealed for the history books. What do you think? Well, these mines are the type that you can turn on, turn off. They're smart mines, but at the same time, it is a step towards somewhat solidifying the lines. And we also needed to stop Russian gains. So there's a number of factors involved there. But again, one side escalating, the other side escalating. This needs to be within a broader framework to end this conflict. It is, Jillian, it is just an absolute meat grinder of people and personnel on that front. It is more like World War I trench warfare. President Trump is incredibly concerned about the carnage that is taking. So እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ ሓንቲ ኣንጻር እውን መርገፅ ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣቶም ኣብ ዝኾነ ግዜ ጠጠው ከነብሎም ንኽእል ዓይነት ፈንጂዮም ነቲ ዘሎ ኩነታት ንመተሃዳዲ ኢና ንገብር ዘለና ካብቲ ጃክ ሰለቫን ክብሎ ዝኽእል ዝፍለ ዘረባ ከም ዘይብሉ ኢና ንርኢ ዘለና መፅኡ ዝዛረበሉ ዘሎ ፎክስ ሚድያ እዩ ፎክስ ሚድያ ናይ የማናይ ክንፊ ናይቶም ራይት ዊንግ ዝበሃል እዩ ኣገይን ኣብ ኩናት ክኾን ከሎ ንፎሬን ፖሊሲ ክኾን ከሎ ኩሎም ፓርቲታት ሓደ እዮም ዝበሃል ካብዚ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ሰብ እዚ ኤግዛክትሊ ኣብ ስልጣን ምስ ደይበ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድሌታት ኣይክገብሮን እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኣብ ስልጣን ክንድብ ክንገጥፎ ክንክእል ኣለና እቲ ዘረባ ናቱ ግን እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ዝኹንን ኣካይዳ ከም ዘይብሉን በቲ ኣመራርፃ ናቶም ግን ኣንጻሩ ጠጠው ክብል ዝግብኦ እዩ ነይሩ ግን ኣይንሪና ዘለና ስለዚ ኣገይን እቲ ናይ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ኢሎም ንዓለም ዝቅሽሽዎ ኣብ መወዳእታ ሓደ ዓይነት ሰባት ኩርሲ ጥራዮም ዝቀያየሩ እምበር ብድሕሪ ቪቬክ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣብ ኣሜሪካ ሰባት ዳ ንመርፅ እምበር እቲ ማሽን ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ንሱ ዘመሓድራ እቲ ሃገር ስለዚ ክዳን ዝቀየሩ ፀጉሮም ካልኦት ዝመስሉ ምስሎም ካልኦት ዝመስሉ እዮም ኣብቲ ቦታ ዝመፁ እቲ ምምሕዳር ግን ኩሉ ብድሕሪ መጋረጃ ዘለዎ እዮም ዘመሓድርዎ ዝበሃል ካብዚ ኢና ንርኢ ዘለና ደጋጊመ ኣብለኩም ኣለኹ እዚኣቶም ቅድሚ ምምፅኦም ዝዛረብዎ ዘለዎ ኣብ ስልጣን ምስ ዘይቡ እንታይ ፖሊሲ ክህልዎም እዩ እንታይ ውሳነ ክወስድዮም ወይ ዶኖ ሓደ ነገር ግን ርጉፅ እዩ ካብ ባይደን ክሕሽ እዮም ካብ ባይደን ዝኸፍእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ባይደን ናይ ብሓቂ እቲ ዝደኸመ መራሒ ከም ዝኾነ ተራእዩ ኣሎ ካብ ባይደን ክፍለዩ ከም ዝኽእሉ ዋላ ብግዴታ እውን ክፍለዩ ከም ዝኾኑ ምክንያቱ ባይደን ክጅምሮ ከሎ እቲ ኩናትን ሎሚ ዘሎ ዋላ ባይደን ንባዕሉ ካልኣይ ተርም እንተዝውሃቦ ነዚ ኩናት እዚ ንክቐፅለሉ ዝኽእል ምክንያት የብሉን ትርጉም ዘይብሉ ውፅኢት ዘይብሉ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎም The truth plays no role. That's where we are.
You know, Doug, I do have this slightly chuckle here because John Bolton, he unwittingly actually did tell the truth. And he's going to lay out this long list of things which is going to somewhat undercut his actual argument. Here we go. For this 2.5 years, Russia has largely deterred the United States and NATO from providing adequate assistance to Ukraine on a strategic basis. It's been one long public debate after another, going back to, shall we supply ATACMS to the Ukrainians at all? First it's no, then there's a debate, then there's yes. Should we supply the Ukrainians Abrams tanks? First it's no, then there's a long debate, then it's yes. Should we supply the Ukrainians with F-16s? First it's no, then there's a long debate, and it's yes. እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር ዝነበረ ንዝተወሰነ ግዜ ሓደ ካብቶም ብርቱዕ ናይ ውግእ ወልፊ ዘለዎም ውግእ ክግበር ድማ ዝጉስጉስ ኩሉ ግዜ እዩ በዓል እዚኣቶም እዮም ድማ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ እውን ካብኡ ዝፍለዩ እዮም ዝብልዎ ግን ካብ ዘረቦ ክንሪኦ ከለና ግን ብዙሕ ዝፍለ ኣይረኣኾን ኣለኹ ኣነ ካብተን ድሕሪ ምርጫ ዝገብረን ዘሎ ኢንተርቪዋት ክሰምዖ ከለኹ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና راشا كي تردو حد حق ندوس زلو امريكا يخون معربا عالم كل جزء حدش عصورات نابر راشا نمتاو فريكم زنبرو من نا بقى ايكوني كبلص انهم يمزفتنو تانكتاتنا ما هبديو لفرتنا ما هبديو ميسايلاتنا ما هبديو دروناتنا ما هبديو نخلو دحر خندي طرطر كم زغبرو زنبرو زنتاي مالتيو كل زكالهم كيرهم كنسوم لو تخمات كم زي كاله بتقالب بقمت على الخطريه خلق مالتي زي قبروون زي فتنون نجار سيالن وعودي تعرفوهم زلو كل تزفتنوا ودما نعت تراطر يوم زفتنوا وتصيد دما يمسني يزبل زلو تغكل بحجون انت كفلو نجار كوسو يخلو وي دونت نو امود اتا سند بصحيم حج فنجك نتوم سراويت مصيوم لخي قبرو يوم فنجخ تخلي جميرهم زلو معناته تفنجين على عاداتهم قداي كبرهم كم زغل سلد فلت دحرا. Now can we allow the Ukrainians to use ATACMS inside Russia? After a long debate now it's yes, but it's 2 months until Donald Trump is inaugurated, and I think there's little doubt what's going to happen here. Aid to Ukraine is most likely to diminish significantly. What he explains there is that, yeah, even though Biden did delay a lot of the stuff, they got the Abrams tanks, the Stryker vehicles, the armored personnel carriers, the ATACMS, the HIMARS, the Patriots, and then the F-16s, and none of it made any difference. And so why do they keep clinging to the fiction that one more thing might actually change something? So, زيادة نتبي كل نجار نافتنو زخول تغيرو زخون يكون وصيت تيمس اتراي ديكونس يوكرين تموت كم زلان اب كل جنبارات سعر كم زلان يمزرو يزلو كل عينة اسوارات تكنولوجي تدغيمم ايسرهن جنزب كم حسن ببليونات وهيبو ايسرهن سلازي زخولو مخا بزق سراويت كلهم بهيوت كلهم حيل خلوهم زي سرحه حجز وسخو زلو بخمي كسر حلهم يم دحاس بزلو كابت جيجوم كي اي مهارون ديوم يا تحطو زلاس ميغريغور كما يجري في التنان راي. Well, there's something else that explains what he's describing, and we need to understand this. There were plenty of people behind the scenes in the intelligence and military arenas who were telling members of the Senate and House privately, and also informing the president and his national security team, that Ukraine could not win. And they were very reluctant to keep giving these weapon systems to people that could not easily assimilate them. We've talked about that before. You know, armies are not shake and bake propositions. Neither are navies or air forces. It takes many, many, many years to develop forces. When Yamamoto agreed to... سنتايز بدلو تي حكي تكم تزبلكا كون كلو بتوساقي بزحات سبات نقحز زلوم رئيس زلوم نتوم كونغرس امريكا بايتون امريكا يقول نتي بريزيدنت ناشونال سيكيورتي ناتون يمغروم يمزوكينات يوكرين كتعوتو لي تخلنيا زوكينات زستود كويناتيو بزينا نطف زلنا صقاتاتنا نباخن زلنا عنوتنا نبرت زلنا بر زوكينات زي يوكرين كسرايت خلنا لو ينغروم يم تزاغام جن اماما سلو زخونو كسم ايدلينيوم اوريدي دما ابتكنا غداي سلازاتو نتنا امريكا سلون سلدبلاش زسرت زي طغلالاتا تريفاتا زنبرت نشتي حيل سوبر باور ينايلو كجهارو لزغولو باغيرا كتود مخانا يمزردو مخنياتو وتهدروا عقمنا امريكا ملو بملو تخشف سلازلو على ملو رياتولا امريكا ترى يكونس مسملو اوروبا نيتون تاكيبا متيوم نراشا كودغو كم زي قالوا ترى يكونس راشا سعيرا اواريدا سغون كم زلا تردي ومالو سزي زي ناي ايمج ناي ايجو صقب فمدما ايمج ناي امريكا قالت راه يكون كل توتادراوي اصوارات ناي امريكا تزبلص اب عالم تباهيل زمن زنبري كنتو غين لتن كوربوريشن سيزا عبك ساراي منياتو تنكتات ناتنا اب عالم فلوي تباهيلو ب5 مليون كاله لتسي
أنا فرق مليون وي مليون تخوينا ناي كالو تقراتنا أمريكا 5 مليون قال يزواجو أصواراتنا توم كله بقى بفولوي كم تاب هوليوود نريو فولوي لو تتمس غيرهم يمشيتو منيرهم أفتك بارجن ترايو ولا حنت لو كم زي كالت رادي كونس نتي اير ديفنس سيستم ناتو من تخونه نتنا راشا كلا خلوهم زي كاله لازم بخلو أمريكا نا ايمج بروبلم عبت أجمع مقاطع ما نيرو نت ميديا سلدكو عصروا نتنا أمريكا دخامنت بسفي هاي زربلوني that's why دمام كابنا أبو السعراتهم كم تزدل لدي زربلو زلو امبر اتوريدوهم زلو سعراتن ودكاتن اجداناتهم اجدا كابتا صاروا من قالوا من زحيه لي نيرو ني راشا سب اجدا ينفكرهم نيرو اجدا بقول انت حاتينا كنت انا تعرف ماش قبلي راشا لما فركشكش كاتواي اي سرحن الزون هذا عبي نفسه زغاله ملغتن ستيتمنتن ويون حسابني عالم هو زلو امريكا كتكسو تغلاص واركوني كنت باو صغتي راشا كود غايك عالم خلاص اربع راشا كابزو أصوارات كابزو كل عينة فتنة دوزت سوبر باور مخانا يكفل نازل أقول لحد ما نفسه كفت حلف دلا معلتي نعيد نزر زلو كابزو بمغزال تنكالو تقراتون تنبال تشاينا بغرب الزباس لزلوا أمريكا نتقبرو جل كل جينا قراتات تقبرو لما لاندي أجن كل جينا كمي جيركا نزل ملو حيلو نابون كي قبرو خلو وتهدروا عين اليوم مالو أمريكا تعامهم زلو انقفات فترة الكاخلون برك سعرها خمسة كل تبغى يرتردي ومال أمريكا مثلا يعني تشاينا خسرها خمسة تغل ميت خاميت تردي ومال سلامتك كخمس خمس دايكل معناته تشاينا أمريكا أب أمريكا خيدا خطوة جاي كونتين أمريكا أب كاب تشاينا مثلا خطوة جا سلزي كبيري تشاينا دما سفز عنو تدرع عام سلزلا بتزلوا مراقبن قالن جيراني نقله أكتغلني قالوا تقرأ دما يريالله كم يوكرين قداي كونان ترخينن تعنت مزاي كم تبين زلوا يوكرين دفافيا ميتيوما أكمل يقحفوا له يريلو سلزي تايوان ديو فيلبين ديو كالت هجرات مقابرة كخانا زغلا صبوق يرير دانالو انت عينت اجاحت بين كم زغل so الزون نفسه زغالة مرتيب نغتب next topic Army Lieutenant General H.R. McMaster, who served as National Security. زيك بكم دي يمكن قدمي اسكزي اسمعوها أبسي تايس كيبل له هذا European Union not ready for war with Russia. هذا أبي وتهدراوي جنرال ناي يوكرين زنبرة نزوكينات زي يوكرين حياة بزنبرة تلوز مرة زنبرة كدمزي هلكيت مجمعنا ناي يوكرين دما نزوكينات زي كود على وزبالي نيرو جنرال سولوشن يبلو نيرو نفتي زلنسكي بريزنت زلو أي سمع كان يسولز ولا خمسة عنهم زور دويز نجار أجي كمان بصادر أبي وكي زلو تايلو بزعبا أوروبا بفتس مسراشا أكتيف وورك وقبرو عام خمسة يبلو ميتزاري بزلو أنت مالتيسو دحن بنارانا يخن كيدنا so زي تري وزلهم the Ukraine's ex-commander-in-chief زي حلفنا يتم سراويت زنبريو بومب شيلز خونه حبريتا كم ذهبه إيه زنجر زلو هند بتاوي ويو زجر محبريتا كم زي كونه رينالنا تايد زلو I doubt if EU has 5,000 missiles to intercept guided bombs أوروبا ملوسي بنعطي قمت أبزي حيال الغزون حمش الشح ميسايلات ميسايلات كلاغل زغل ميسايل نتلوم بزح ينعايلني حمش الشح كمان زلوم مثلا نمل أوروبا يزلزل سلازي أكتيف زغون وقم مسراشات تتجمروا والحنت خقبر خمسة يكلوا يزنقر زلو التزرباقن إذا خلوا ساتوب نازل كوننا تزي قبلوا أيدلين يمزلوا so نغطى next ugly reality check بحلالو سلازي تمعربا وعالم كم تزفكروا زي كونه أب كوننات كم زي بلون أبزوان زي أمباسادر يزلو أتكونت هذا ما كم زي يرجليت ولا at the end of the day انتهينا نرزلنا تزلوهم أغمم عرباين عالم أجينا تداليهم كم زي اللون تدلون نتاتهم دما أبسكع في درجة زود غمبر كم زي نايب حق حيلها اليوم كم كنتوا زغلوا ويون ني تواجيهم نكسعروا أعمل لهم الكحت زارة وتخل كم زي كونه مرداير لي so European countries are most likely ready but the essence of the question is whether they are prepared for war of attrition لذي ready نايم زبلو زلوجن نكتسأل نزلوون نوح قصن زغل كوينات كي دلون نتعلوهم ديو نعويو عندي دزا أبزي زرا بعض انتهي زبل زلو كم زي مرحتنا عاد إنجليزي وخلنا يكولت أوروبا زفكر وزلو وجن تجميرو حمش تشع زخون نت باتريوت زبال اير ديفنس سيستم زخون ميسايلات تتكواسي اللوم دن مخانو أنا سرقتني يكون كندور لوم قبل يلو سلازم ده مالتيو ولا حنت دلونا زي بلوم أم عقرقار كم زلو نغطي لابزي
in the first Trump administration. His latest book is At War with Ourselves, which chronicles his time at the White House. Good morning and welcome back. Good morning, Margaret. Happy Thanksgiving. Happy early Thanksgiving to you. I want to ask you about the geopolitical threat picture right now that the next commander-in-chief will be walking into the Oval Office and facing. In these final weeks of the Biden administration, Ukraine has started using U.S.-made ATACMS, a type of longer-range missile, to strike within Russian territory. President Biden also approved anti-personnel landmines. The aim is to get them on stronger footing before Trump takes office. Can these weapons quickly make a difference? So እዚ ኻ ሓደ ካብቶም ካልኦትካ ናይ ኣብ ዘበነ ቀዳማይ ገጽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሓላፊ ዝነበረ ናይ ሰራዊት እዩ ትሕቶ ዝቐርበሉ ዘሎ እንታይ ዝብል ትብሎ ዘላ ኦኬ ጆ ባይደን ኣብዘን ሂደት መዓልትታት ተሪፈንዎ ዘለዋ ዓበይቲ ውሳነታት ነቲ ዓውደ ኩናት ንምቕያር ተባሂሉ ኣታክ ምስ ዝበሃል እቲ ሚሳይላት ዓበይቲ ኣፍቂድሎም ኣሎ ፈንጂ ነቲ ሰራዊት መከላኸሊ እውን ሂብሎ እዚ ኩሉ ታክቲክ እዚ ነቲ ዓውደ ኩናት ወይ እውን ንዩክሬን ሓያል ፖዚሽን كهوبا يخلدو دحريو نتك ما تزخل زتديو قلمله زغون انتاي لو تكامل تزخل تبل إلى تحت الله. They can make a difference, Margaret. Really, it made no sense to not allow the Ukrainians to fire those missiles at the bases that Russia was using to continue their onslaught against the Ukrainian people and Ukrainian infrastructure. And so it's another one of these examples how the Biden administration is taking this halting approach to providing weapons and then permissions to use weapons. And so I think it's important because both sides right now are incentivized to make as many gains on the battlefield as they can before the new Trump administration comes in. And you see Russia throwing troops into... So እንታይ ዝብል ዘሎ again ንጆ ባይደን ብኩሉ እዮም ዝነቕፍዎ ዘለዉ እቶም ደገፍቱ ወላ እቶም ፀላእቱ በቲ ሓደ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣዝዩ ደንጉዩ ሂብዎም ስለዚ እቲ ፍቓድ ደንጉዩ ስለ ዝሃቦም ለውጢ ከምፃ ይከኣለን እምበር እንተዚ ብእዋኑ እንተዝወሃቦም ነይሩ ነቲ ራሽያ ትከዶ ዘላ መንገዲ ከዘሓሕልዎም ገለ ክገብሮ ምኻሉ ከምኡ ክብሉ እዮም ናይ ግድን እምበር ትኩሉ ኣፅዋራቶም ትርጉም ዘይብሉ ከይከውን ካብ ፈረሱ ስጋእ ስለ ዘለዎም መብዛሕቶም እዞም ከምዚኦም ዓይነት ናይ ቀደም ጀነራላት ዶ ገለገለ ዝነበሩ ድማ ኣብቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ስለ ዘለዎም ስራሕ ወይ እውን ኣቦ ኮንሰልታንትስ ኣድቫይዘርስ ገለታት ስለ ዝኾኑ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ግድን እዮም ክዘረባ ኣንጻር እቲ ኩናት ኣንጻር እቲ ኣካይዳ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ክብሉ ይክእሉን እዮም That's why እቲ ውሳነ ናይቲ ኣፅዋር ኩሉ ግዜ ከም ፅቡቕ እዮም ዝወስድዎ እቲ እንኮ ፍልልይ ናቱ ግን ደንጉና ስለ ንውስን ዘለና ከም ዝኾይኑ እምበር ብእዋኑ እንተዝፍተን ነይሩ ወይ እውን እንተዝፍቀድ ነይሩ ለውጢ ናይ ኩናት መመፀ ነይሩ ዝብል ስነ መጎት እዮም ዘቕርቡ እንታይ እዩ ሕምቀትናቶም ንኸይፍለጥ ደንጉና ስለ ዝወሰና ደንጉና ስለ ዝኣተናያ እምበር ካሊእ ነይሩ እቲ ውፅኢት ዝብል ፈኸራ ኢና ንርኢ ዘለና into Ukrainian defenses. I mean, they're taking tens of thousands of casualties a month. I think it's really an unsustainable rate. And what the Ukrainians are doing now is trying to protect themselves from the onslaught, inflict as many casualties as they can, and they're trading some space for time and the opportunity to cause more attrition on Russian forces. So the next couple of months, I think, are really critical in terms of what is the next phase in the war in Ukraine. Well, President Zelensky said just yesterday that he's sure Vladimir Putin is trying to, quote, push us out by January 20th and try to demonstrate that he has the upper hand. He's not saying that, just as an observation. He is looking at the National Security Advisor, Mike Waltz. He's looking at the possible next Secretary of State, Marco Rubio, who has voted against Ukraine aid. The vice president-elect is against helping Ukraine. Can Ukraine get the upper hand here? And are these top advisors going to be persuadable? So ትሕቶናታ እንታይ ኢላ ሓቲታት ኣላ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለና እቲ ዶናልድ ትራምፕ መሪፅዎም ዘሎ ሰባት ብትክክል ንዩክሬን ተስፋ ክህቡ ዝኽእሉ ሞራል ክህቡ ዝኽእሉ ይኮኑን ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ከም ዘይፈትዎ ፍሉጥ እዩ እቲ መሪፅዎ ዘሎ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፍናቱ ብትክክል ነቲ ኩናት ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ሰብ ኣይኮነን ዋላ እኳ መንጎ ዝኾነ ክፃወት ዝኽእል ሰብ ተመሰለ ከምኡ ድማ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ክመርፆ ዝበሃል ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ኣብቲ ዝሓለፈ ምርጫ ኣንጻር ሓገዝ ናይ ዩክሬን ኣብቲ ሰነት ዘድመፀ ሰብ ነይሩ ስለዚ ኩሉ እዚ ደሚርካ ዘለንስኪ ባዕሉ እውን ለንቀና ኣብ ዝበሎ ሓበሬታ ኢሉ ኣብዘን ተሪፈን ዘሎ ሕደት መዓልትታት ፑቲን ደፊዩ ኣብ ኩርናዕ ከፀጋዓና ከም ዝፍትን ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምስቲ ዘሎ ናይ ሞራል ኩነታት ድማ ክግበር ዝኽእል ምዃኑ ሕጂ እዚ ክምልስ ከሎ ስምዕዎ Well, this is a real problem, Margaret. I think what you're seeing is this delivers a psychological blow to the Ukrainians. Ukrainians are struggling to generate the manpower that they need and to sustain their defensive efforts. And it's important that they get the weapons they need and the training that they need, but also they have to have the confidence that they can prevail. And any sort of messages that we might reduce our aid are quite damaging to them from a moral perspective. I think, and what I hope, is that those who President Trump has nominated and President Trump himself will begin to see the quite obvious
tremendous connections between the war in Ukraine and this axis of aggressors that are doing everything they can to tear down the existing international order. I mean, heck, Margaret, I mean, North Korean soldiers are fighting on European soil in the first major. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እዚን ወድዝን እዩ ነቲ ዩክሬን ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ ሕደት መዓልታት ዓብዪ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ሞራሎም ተተኪፉ ከም ዘሎ ምክንያቱ ሕጂ ሕማቕ ኣለዉ ሽግር የጋጥሞም ኣሎ ዝገደደ ፀገም ድማ ኣብ ቅድሚት ይፅበዮም ከም ዘሎ ናይ ሞራል ብለው ወይ እውን ናይ ሞራል ሓደጋ ይወጥቀም ከም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣዝዩ ብርቱዕ ንሳቶም ድማ ብዋሕዲ ሰብ ዘለዎም ኣብ ብዙሕ ግንባራት ድማ ቦታታቶም ተሃሪሞም ዝወፁ ዘለዉ ኣብ ከቢድ መድረክ ከለዉ ዝፅበዮም ዘሎ ድማ ፕሬዚደንት ክሕግዞም ዘይክእል ምዕራባዊ ዓለም ክጠልሞም ምዃኑ ተፈሊጦም ሞራል ናቶም ሳይኮሎጂካል እሳቶም ንክቃለሱ ከቢድ ይክኸውን እቲ ዝሕዝን ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ቲም ናቱ ዘይርድኦም ዘሎ ድማ እዚ ዩክሬን ክትሰዓር ስቕ ኢሎም ትሪኦም እቶም ካልኦት ሓይልታት ክበዓል ቻይና ድዩ ኣክሰስ ኦፍ ኢቭል ዝብልዎም ኣለዉ ንበዓል ቻይና ድዩ ኢራን ድዩ ክሳዕ ክንደይ ክሻድኑ ምዃኖም ነዚ ከመይ ገይሩ ዶናልድ ትራምፕ ክሪኦ ዘይከኣለ እናበሉ ነቲ ኩናት ንክቕፅሎ ዘለዎም ባህግን ፃቕጥን ነዚ ይመስል ብተደጋጋሚ ድማ ንሪኦ ነቲ ኩናት ንክቕፅል ኩላቶም ከም ዝደልዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብርግፅ ነዚ ኩናት ከም ዘይደልዩ ፍሉጥ ግን እቶም ኣብ ናቱ ቲም ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ዝርዩ ዘሎ ኩላቶም ኩናት ክቕፅል ወይ እውን ናይ ፑቲን ስዕረት መርድእ ዝኾኖም ሰባት ከም ዝኾኑ ምፍላጥ የድሊ there. And again, how do we restore deterrence and how do we bring peace? We met with the European NATO Secretary General. The Europeans will clearly be a key part of that. All of our allies and partners need to be carrying this burden going forward. And of course, our energy policy will be a key component with Governor Bergrum and his National Energy Council, and how the United States is blessed with, as the president said, with oil and gas that we can be using not only to our economic advantage. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ብሓፈሻ ኣብቲ ኩናት ምስ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ምስ ኔቶ ርክባት የካይዱ ከም ዘለውን እዚ ብርግፅ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድሌት ንኣሜሪካ ካብ ኔቶ እውን ከውፃእ ይኽእል እየ ዝብል ዝነበረ ከም ዘይትግበር ክገብር እዩ እዚ ኣስ ሓደ ካብቲ ደፊኦም ኢትዮሞ ዘለዉ ነዚ ዶናልድ ትራምፕ ብፍፁም ንኣሜሪካ ነቲ ኔቶ ዝበሃል ከየፍርሶ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነን ከፍርሶ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ኣማኺሮም ንፍዑ ገለ ኢሎም ደፋፊኦም ኢትዮሞ ዘለዉ ነቲ ኩነታት እቲ ንምዕንቃፍ ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ናብኡ ንኸይከይድ ከየማኽሮ ተባሂሉ እዩ መፂኡ ዘሎ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኔቶ ወይ ይኹን ገለ ፅቡቅ መረዳእታ ከም ዘይብሉ እውን ምስ ኤውሮፓውያን ድማ ፅቡቅ ፍቅርን ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘይጥምትን ኢና ንርኢ ዘለና ይፀሎም ማለት ኣይኮነን ግን መዝመስቲዮም ዝብል መረዳእታ ስለ ዘለዎም ንነብሶም ባዕሎም ክከላኸሉላ ዘይክእሉ ንሕና ኣሜሪካ ንከላኸለሎም ምክንያት የብልናን ዝብል መረዳእታ እዩ ዘሎ ሓቂ ድማ ንብስኻ ባዕልካ ክትከላኸል ድልው እንተዘይኮንካ ካልእ ሃገር መፂኡ ክከላኸለልካ ዋላ ገንዘብ ክፈሎ ዋላ ገለመለ ገንዘብካ ዘይትኸፍል ተኮይንካ ንኣብነት ስዑድያ ሲ ኣሜሪካ ትከላኸላ እያ ግን ቢልዮናት እዮም ዝኸፍልዋ ኤውሮፓ ግን ኣይከፍሉን እዮም ነይሮም ነታ ትግቦም ንሃገሮም ኣብቲ ኔቶ ውዑል ተሰማሚዖማ ዝነበሩ 2% ናይ ጂዲፒ ናትኩም ኢንቨስት ግበሩ ዝተባሃሉ ንዓይ ገበርዋ ንዓመታት ንዓ ሓንጊዶም እዮም ዝኸዱ ነይሮም ከም ጀርመን ስለዚ ንነብሶም እውን ኢንቨስት ዘይገብሩ ዶናልድ ትራምፕ ሓለፋ ክገብረሎም ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ here at home but as a leader around the free world. Surprisingly, we have not heard from the president-elect himself on this escalation in Russia's war in Ukraine this week. I say surprisingly only because he tends to weigh in on pretty much everything these days, either in person or on social media. Do you know what his reaction is? Well, the president-elect has been very concerned about the escalation and where it's all going. If North Korea has made this move, we have made a move. Russia has now responded. Iran is involved. South Korea is thinking about getting involved. So እንታይ እዚ ኩሉ ነገር ነቲ ኩናት ንምስፍሕፋሕ ዘለዎ ሕልሚ ትሪኦ ኢኻ ይጥንቀቕ እዩ ዘሎ ዘረባ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ከይሰጎ እውን ይፈርዩ እቲ ዘረባ ናቱ ብጥንቃቐ ነቲ ውግእ ንክቕፅል ድሌት ከም ዘለዎ ትሪኦ ኢኻ ካብቲ ድሌታቱ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣንጻር ከይከይድካ ፍርህ ኣለዎ በዚ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዝደሊ ክንደይ ግዜ ጠቒሱ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት ጠጠው ክብል ይደልዮ ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዛዕባ ዝሕጅሉ ዘሎ ኩነታት ጠቕላላ ኣይተዛረበና ኣሎ ዘይኣመሉ ማለት እዩ ኣፍሒ ዘሎ ዝኾነ ጉዳይ ኣይተዛረበና ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ግምታት ትኽብ ስለ ዘይደለየ ካልኣይ እንታይ ይብላ ኣሎ ንሕና እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰሜን ኮርያ ሰራዊታ ስለ ዘእተወት ተደጋጋሚታ ሰሜን ኮርያ ከምቲ ምክንያት ስለ ዝጥቀሙላ እዮም ሰሜን ኮርያ ሰራዊታ ስለ ዘእተወት ኢራን ከምኡ ትፍትን ኣላ ቻይና ገለ ጌራ ራሽያ ስጉምቲ ወሲዶም ንሕና ከምዚ ጌርና ስለዚ ነቲ ናይ ባይደን ዝገበሮ ሬክለስ ወይ እውን ሓደገኛ ውሳኔ ብዙሓት ዝኮነንዎ ይኮንኖ የለን
ويون جيجاي نيرو بسنكو خمزة قاتي من مرجع أنت زخون نيرو زي ويمبلو نيرو مرجع مستخيرة جن كلهم حدا كم زخون بزي خات فلت زخان تايز نجركا بدحر مجرد جزء ماشين حيال كم زخونة الجون ولا وندونالد ترامب بعبلال يسمى تمريز مريض وان تلهم توتي حجينا كريو تونكو لأمريكا نمود تاخد كابس على تخل حجيو دونالد ترامب ببوبليست بهزبي بتمين ستريم ده يكون بهزبي تدقي فيه مسيزالله أليمو كم تم قالوا تقتيلهم then it's game over already بس هاتوا كات الصغاريت أمنية بفلع قدين إسرائيل كلهم تم ترى أسلام ترى عرب زخونهم سبات نمس إسرائيل زت حاس قدات تاني بوا ماله لذي أبتبوتاتو كينات كم تسايكون معناته تغلالا نإسرائيل دليت كجبر قبل زغن سلزغنة كواجواي كلون خونو بحفشاجن البوليسيناتو أب نسلنتهم فلسطينيان قال ملك هدفن ويون تسفى جرانا معبالة جرانا قال ملك كبوميو زبل مغنيات كم زي كونا جن ريلانا أمود أتا تاينا غنرندلي في عالمنا نبي تخيل الله نتايز كبرزلو كما يقيد الله نعنا فلتنا كنا محرلو زدلي نتحسس بالوت ونخنجبر يت العمانة يز channel زي رينا مالنا درو كم وترو مزاج زمناتي أتوم نب أملاح كرب عزقكم صلوات جبرو دعاء جبرو وهنياتو زكينات زي كودا تسفال لوجن أبزن تريفن زلوا معلتات كي لكم وانا زعلم أبكال زي تدلوا نجر كي وزدوا دما سقعت له نلو مارستي كم وترو جل نجر مهيرونا كون تسفال نجبركو أبز كودي لايك مقبار سبورت مقبار كومنت مصحف دقف نزي channel مقبار دما لعلا قداسنات الله نابلكو كم وترو مزيا أقداسيت لبواك قد فكمي سمعوا تطعمكم أبزوان زي بزحات بانكتات أب أمريكا أب أوروبا أب كال كورنعنا عالم يتفشون بانكرابت يخونون عنلو سلازي جنزبنا أب حدا بانك زي كونا أب استفل علي بانكتات كان السقاقرو يمهتناكم كالاي جنزبكا أب بانك ولا بزح قبرد أمبر أو كوف بمبال تقمية بلون سلازي أب استفل عليو أسد كلاسس أب بركتات أب كريبتو أب كالوت عينات كم بعل وركون إنفست هنقبرو كن كلالنا diversification سلزد لينا سالساي دما تكنولوجي نا تغير خي كله نحنا مع ريوخ نسقم كن مهارن كنفلتو كن بقاس لنا بزح عدلات دما كفوتيهم نتقم لهم نعوك حق الكورسات لنا بليز تتقاملوا وتسيد كم صاركم دمايو thank you very much